Hau pasuek, gaurko honetan Gasteizko Virgen Blanca plazan bildu gara, Andre Mari Zuriaren plazan, Religion of dinamikaren baitan beste urrats bat emateko asmoarekin. Sinadura bilketa bat garatzen ari gara, eta dakizuen bezala dinamika hau joan den abenduan martxan jarri genuen religioko ikasgaia Euskal Eskoletatik ateratzeko asmoarekin. Oso ensalatu nahi dugu, inongo erlijioek, inongo kurrikulumetan lekurik ez dutela. Hortaz, gogor lanean jarraituko dugu benetako hezkuntza laiko bat lortzera bidean. Hau pasuek eta gora langileen borroka. Este es un espacio patrocinado por el Santísimo Obispado de las Provincias Vascongadas para nuestras camaradas de LAB. Egunon, erlijio irakasle izateko titulu bila nator. Hau da apezpikuaren egoitza? Le han contado bien, pero debe usted demostrarme que es digna de transmitir la palabra y el acto de Dios nuestro Señor y Creador. Aitonarekin joaten nintzen elizara. Dígame, sincérese ante la infinita sabiduría de nuestra fe. ¿Qué opina del aborto? ¿Y el matrimonio? Larraitzekin utzi nuenetik ez du bikoterik. Menudo nombre de la aquelarre. Espero que la Raich sea hombre, pero vayamos al meollo. ¿Cree usted en Dios? Euskal Eskola laikoaren alde, Erlijio of. Ez kristaua, ez musulmana, ez judua. Egin erlijioz. I, obispo, eskola ez tekire txirengitua. Labekin bidelagun, Euskal Eskola aske eta burujabe baten alde, eman zure sinadura.